Ponosan sam što smo započeli konačno sadnju drveća i jako sam srećan što smo uspeli da uz pomoć publike koja je kupila karte da pokrenemo akciju jedna karta, jedno drvo. Za svaku prodatu kartu ćemo posaditi jedno drvo, a očekujemo preko 40.000 sadnica da će se posaditi do kraja godine. Nećemo stati ovdje, idemo iz godine u godinu i stvarno nam je cilj da posadimo što je veći broj sadnica moguće širom Srbije i da pošumimo Srbiju. Ajde, ti dole da je teže, a ja ću ovdje da budem šminka sam. Ajde, to ko rekao sa mojim režicama malo drugačije. Mnogo mi je drago što sam bio deo ovoga i stvarno se nadam da će ljudi da prepoznaju ovu lepu priliku i da će što većem broju da dođu i da posete Srbiju na ove godine. Zaista sam zahvalan Miomiru što je došao u sklopu turnira da podrži ovu akciju. To je velika čast stajati pored njega i pokrenuti ovakvu akciju. Pozivamo naravno sve da dođu i da nam pomognu da posadimo što je veći broj sadnica.